Биһиги кыйтаğı врачебная амбулатория барыта алта болан үлелибит. Врач общей практики Заровняева Евгения Николаевна, участковая медсестра Турнина Наталья Александровна, фельдшер Бучугасова Анастасия Романовна, акушерка Яковлева Альбина Прокопьевна, уборщица Турнина Проскоя Ивановна, он набир водитель ляхпет Бурнашов Иван Константинович. А то бы его балыгабыт иккитгинча хыллаакка үтүө жыылар чирчисинен атын септен көһөрүллен келен бу иккитгинча хыллаакка хыллыбыта. Онна урудаттан участковый балыга боламыт сытар койкалаага тибит. Билигин баллаанаттан врачебная амбулатория боламыт бир дневной койкалаакпыт. Онна кирен эмтенеллер. Онаттан туох иккитигинча хүбе бир сылга 11 чүче туох беременнехинен учок турбута. Онна агыс чүче төрөбүтта. Билигин балдан данное время 2 беременне чүче дактын. Атак бу сылга пока беременне чүче учокка туралык. Оннаттан быйыл үс ого төрөтө иккитигинче хүбекке хылга, иккитигинче хүбе бир сылга агыс ого төрөбүтэ. Онтан туох оголорга прививка по календарю бартын ылан хеллер. Атак бу ковид вакцинациятыгар нехиленя алтонас бырыгынын хабанулары бут. Олататын бастыңнар кеккелергер хылжабыт. Билигин баллана эли вакцинацияны ытыгыжабыт. Үс састыргадылы оғыларға басқа үт, онна қаршы келер. Малай мушайдарға үс састыргадылы оғыларға басқа үт, онна қағы қачылыда быстыбаққа келе тұрар. Тамана бияқа бир дневной стационарга бир койкалақпыт. Онна эга 5 кихинем тибит. Билин данное время диспансерный учетка турар жанна бутын ыңырттан көрөһөжөбүт. Олар эмтене хаджаллар. Онна эмпен сношение төшүгө, эмке кыhalkаны көрсөбөппит. Барыта келе турар. Онтон диспансеризацияны оны медосмотроттон нехиленебит шүгит барар. Келен көддөрөллөр. Онна бу ковидтабыт жаннарга угулуглене диспансеризация табыт. Мен шүгит келен көддөрөллөр. Атакуланы ковидка билин балагыннабыт үшү ыры соғын керекте. Инде нехилеге малактактара татта хабеппытын тыр суруттар жаган.